E khubor janmit ye piwa ro ki pralok ki wasnyao suguya ap ye ki khubor how new channel. Sachisin neg janmit ki khubor wa Thymme Yong ka kjut covid khatkande hapoh ka Meghalaya Yong i neg sngi hapoh ka arphau suganta dawan ra bian chapi da ka pnar news. Te ki bru ki barang yo Thymme ye gni kjut hapoh ka arphau suganta neg sngi de em ki les pa san phau sungut katwa yi ki bru ki wada chait ne ki wada light na gni kjut neg sngi hapoh ka arphau suganta de em ki sos pa arphau sungut ye ki bru ki wada khlat na gni kjut de em ki nrungut te le negiti ki wadang yo Thymme les pa san phau sungut la de kalami jari district naka east khas hills dem chis pa nru phau wingut naka west garu hills dem nyau phau lengut naka west khas hills dem ar phau nyaungut naka west giant hills dem ar phau wingut naka east giant hills dem khat sangut naka riboy district dem khat arngut naka east garu hills dem khat arngut naka north garu hills dem khandengut naka southwest khas hills dem khandengut naka south garu hills dem prangut katwa naka southwest garu hills wan dem nyaungut te kini to ki les pa san phau songut ki bru ki barang yo Thymme yagani kjut hapoh ka ar phau soganta negasngi Nagite ki wadang chait sos pa ar phau songut la de kalami jari district naka east khas hills dem chis pa nru phaungut naka west giant hills dem phra phaungut naka riboy district dem san phau nyaungut naka west garu hills dem le phau sangut naka east garu hills dem ar phau lengut naka north garu hills dem ar phau wingut naka west khasi hills dem khat songut naka southwest garu hills dem khat lengut naka east giant hills dem khat wingut naka southwest khasi hills dem rungut katwa naka south garu hills wan dem songut tekini to ki wadang chait hapoh ka ar phau soganta negasngi te negiti ki wadang khlat wan nrungut da de klami jari district naka east khasi hills district damani wa bon da em hadu songut naka north garu hills district dem uwi katwa naka west giant hills district wan da em uwi tekini to kin rungut jari district ki wadang khlat hapoh ka ar phau soganta negasngi te ki bru ki wadang em yegni kjut ne ki wadang em hapoh ka jing sumar la de klami jari district naka east khasi hills dem ki 6000 sos pa le pound rungut naka riboy district dem ki pras pa san pound rungut naka west garu hills dem ki sans pa sangut naka west giant hills dem ki sos pa nyau phau sangut naka north garu hills dem ki ars pa chpaungut naka west khasi hills dem ki ars pa nyaungut naka east garu hills dem ki chis pa le pound rungut naka southwest khasi hills dem ki chis pa le pound rungut naka east giant hills dem ki chis pa iwingut naka south garu hills dem ki khande phau songut katwa naka southwest garu hills wan dem ki nyau phau lengut tekini to jari district ki wadang em yegani kjut hapoh ka Meghalaya Yong i tele dia klam wan i hawaro nado usdang gani kjut hapoh ka Meghalaya Yong i hado negasngi ki bru ki wayo yegani kjut waro ai dem ki san phau ar hajar nyau spa khat arngut katwa yi ki bru ki wadang em yegani kjut ne ki wadang em hapoh ka jing sumar kam waman katte hapoh ka Meghalaya Yong i waro ko wi dem ki 100,000 ars pa ar phau khandengut ya ki bru ki wada chait ne ki wada light nagani kjut nado osdang hado negasngi waro de em ki so phau nyau hajar sans pa khande phau nyaungut katwa yi ki bru ki wada khlat nagani kjut nado osdang hado negasngi de em ki pras pa phra phau rungut te nega janmet ki khubor de poi chuakut e khublai pi waro snya ba hamdam you subscribe your new channel knang wa yo pten cho cho pi yo ki khubor khublai chibon